Hello into te ting ting yai ka channel tung tonin ka hun na vai do na hi khoveliat changin toilai te la kham thei zule sa thil chatuam tuam tia kibual na satak mai in adia kin ei pai te te la sing tang mi te laka na satak mai in tung ta a amau ti bolut ma lang li bol thei non ke ai ziakin khang pai to ding tua naw pang lel te pan la khoma ule paten pan la bol thak bol thei lai hi chi hi am sa I thei den hoi ka sa hoi ziakin naw pang kep na to ki sai tun in I thei khamin gen lang u thoi ka sa apil pen kai ke ya asiam pen ling ka hi ke ya a thei pen ling ka hi ke ya zilna siam na ling ka nei ke ai ziakin ka puak na luat ziakin ka thei pang bang te on gen hi nu le pa bang zayam tia ding pat tuam na hi khak le chi yai video hon spol ka hi chi hion thei piun la wai bana yai ithugen pen hoi na saka nu le pa te ni sep di mai hi chi non lungkim piwale happy tagen yai ithugen te hon na share sakun la ka channel na subscribe khanai lo na hi le happy tagon na subscribe saka na satang maya paite nam sung le sing tang mi te laka adal the na ding in hon na pan pi ding in ka hon ngen ma sa hi naw pang kem na to ki sai in kum apian tung ki pan in kum thum tana naw pang naw nge ka hiwa wai te tu nu le pa ten caring period akichia wai hi amau bang ma thei nai lo ai ding le ai lo dingu apai na ding le apai lo na dingu anek ding le anek lo dingu bang ma thei nai lo hi sia kon yayu na nu le pa ten ai ding bang bangu lam pi dik le tang te I kok muwa I pia kwa I saku hiai hun hi naw pang kem na period ma sapian hi chi hi gen tam lo in leng I thei adangong ta ka tui pia gilong kya lun chang in ong kapwa anek ding te piawa noi te piawa yai hun kha caring period hi yai hun hi naw pang kem na abul ki pat na hi ziaken kwa ma thei lo la siam lo kwa ma kyom lo ai a step ni na kum lia ki pan kum som le ni yai sunga hi le naw pang te adinga poimo tak mai un poimo tak mai nu le paten leng imo puak naw hi ang ki pan pian ma hi chi hi thei ding in hoi ka sa yai una hi le control period ki chai control period ti chang in naw pang te veile tak ai su ka hei to anek le don ko ya bang cha lom te to bang cha ki polwa koi muna va paiwa koi muna ava howa banga va hiwa chi te hi ai ut lai taku ama leng thil atia su lai taku thil hoi hia thil hoi lo hia adia kin thil hoi lo atia su lai taku hi hoi ja kin yai na hi naw pang tam pi te siat na hun alom te khatin yai lai jali te be no man nuwa mai ve chi diun chen wai hun chang ni aman leng wai lai jali chen nuwa mai le chen on te pa on testing ong bol de hi wai hun ong ki pan dinga wai bana den rai tong hi phiam ai ke le rp tang ne hiam ai ke le number 4 ong ki kap hiam ya hun chalom te an hi kha lom hoi lo an ni kha ki mem le yai hi le chen nuam ilung sim na nuam na me hi chia gian cha hun hi ut na lung tang anei hun lai tak wa hi sakan yai un ni nu le paten ama sap pe ni chi dia ma na step hoi ta kai lak panilak to na masa ding wa hi chi hi imang hil lo ding ai yai hun tia ita te hi dingu a hi lo dingu alom pol dingu apol lo dingu anek lo dingu akampau ding danu akian ding danu
ho suak pai ding dan ai ke nu le pa thu man ding tunga ti sa tak ding nom le wal te i ding i chi kha chi ding chai izit sa khonu i control hun lai tak wa he chi i mang het lo ding a step thum na ding in a poi mo ma tu lai taka toila tampi ten ana thei khak lo kinga isian na to na omwa suicide khong na bol nau yai period hi chi le paten ni thei upai mo hi sapten consultation period achwai yai hun pen om sia tak tu nata nayit ma yai huna mi khata hi alung tanga kinga isian na le kinyam koi na bangma lo a hi ki koi na anei te pian hi yai huna nala khiat sak ding hi boy ichi khachi thuwa ma bangchi a hoi ding boy huai lama hona di atom sim bangen chen banga na ngai dan i wa ho hia a hoi ke ya banga nang ngai dan cha thu dot thun wa hi yai thu na dot nge ya a hi le na tanu na tapain kapan le mi ya hon koita hon muang tot ta khon sa kup ta khon sa a hi chia hi ye alung tang a ki ngai niam na teng bang ma lo hi ya hin thia ki koi na ti alung kham na teng yai na thu gen ne na konzal na don na pian na kup na pian nin nak tak maya hoi tiat pan na suak ta sak ding ai